INP Mizo channel ngai thathin tu zong te in zain chibai levek ule September ni som inrin ni ania tuntum chu international news le politics lam kan ngai kha ho lenga kan ramri boina LAC lama tangin bul kan tan ve thung don nia LAC ya Indian Army chuan Howitzer a chhop bel le ta a M-777 ultralight Howitzer bi chian na te po ilo nei ngal teng u Indian Army official te soidanin September ni riat khan line of actual control LAC rule Tawang sector Arunachal Pradesh M-777 ultralight Howitzer tam takan chhop tarup mai tun ma deuh po khan Ladakh lama hian M-777 Howitzer hi an lo da bel to boka India le China kara hian red chu a omani mai theyani sang ni le som ni kum June tha Galwan Valley buai nu khan India hian China nena aramri kilometer sang thum le zanga zet veng him turin ma alana sa hlea Arunachal Pradesh lam hi China PLA te an la huang taw reng maya heiwang hian unmanned aerial vehicle aircraft le air surveillance man ro chi rang tun nai khana da bel leni offer le reward tam tak nen rami circle alo let le ta ti hi kanan thriat tir ma saphot teng cheu rami circle hi 100% a hima dan angati ani games ikhel ro chuan rami circle a hian chi rang khelin poisa i lo chuak ve thei rami circle app hi a hima mi makadoi chuangin an khel mek ania a khel dani riat chuan sumi hlo theya tin ila hello ani point inzirna tura om hal bok sumlak chua dan chi rang a oma paytm phone pay credit debit card te a om bok poisa i deposit huna welcome bonus atan cheng sang ni i munga lang rami khel hi a ol samin nuaman ti thei view maya email moreng chungin i khel theiani channel ngai thatu te zinga in du chuan a hnuai link a hian in download theya in zia lu huna welcome bonus cheng zahni a om bokang rami khela sum han hlo ve te le tin kan riat ngai tur chu he game hi poisa sum in rol na lam ania wangin mani du thu nge khel turania tu nor luina ma ti tur ni lova chuero chu kan riat tla na thange China ramri lam hi India sarkar chuan kongpui tha ala siam ve meu lova heiwang hian ral thuam lian chhop tur point har satna ala tam hle ani M-777 ultralight Howitzer hi phur son a hau tak lova Chinook helicopter manga phur kwal mai theiani M-777 ultralight Howitzer hi British Aerospace BAE United States siamani BAE hian United States United Kingdom Saudi Arabia le Australia munpui anneya M-777 Howitzer hi US kutchua kane India le US chuan kumsang ni le som pani me ni som pakhat khan M-777 ultralight Howitzer zale somli le panga le natur crore sang thumman inrem na anziak to a kumsang ni le som pariat khan India chuan adong to sang ni le pasari kum me kha Iraq war ate Afghanistan war sang ni le pariat February kha ate khan United States chuan M-777 hi alo mang to a tlangrama ol sam taka phur son thei ania wang hian atangkai na tama 10 kilometer somthum thleng aka phabok kumsang khat zakwa le somriat le paruka India in artillery lak lu atumna the force deal khan soisel hlo deuh viau maya boina neu a oma wangin a hlo tling talo kumsom thum nuwa M-777 ultralight Howitzer hi Indian Army chuan a leita ni tin before siam L-70 air defense gun upgraded version 2 China ram ria hian da ani ve bok heng L-70 te hi sangkhat zakwa le somnga kumbor chowa siam ni in sangkhat zakwa somruk khan India chuan singkhat la ya leive to a voin thlengin an la mangani L-70 te puitur hian M-777 ultralight Howitzer hi athaber niangayani M-777 Howitzer hi 155 caliber ni in
keji sangli le zani le som pariatarit ani minute khat chungin round nga akap mana achak thapa ngai hle ang US Marine Corps le US Army chuan kumsa ni le pani khan an mangtana Canada sipai te pon an mangna safiu ni nan soibok India le China ramri boy na hi afel mai don lo ti hi chu chianga tuna hian le lama sipai singa ayatam anda ve a Ukraine indawna ayin sipai hi an tamzok hial mai thayani Gogra Hot Springs patrolling point som pangana lama rampani sipai te hi in thier chuak turin September ni riat khan ma an la a September ni som pani ma a disengagement hi ti hlotlin turani Indian Army le China PLA ten boyna muna tanga in LAC chua an rem ti chan hi China President Xi Jinping le Indian Prime Minister Narendra Modi te Uzbekistan ramani tur Shanghai Cooperation Organization Summita anin mu don wang ani Iran chunga khem na puan ani ta September ni kuwa nizan khan United States chuan Iran Ministry of Intelligence and Security le an minister Ismail Khatib chunga khem na aleko ta a hei hi NATO tho puiram Albania laka cyber attack an bei wang ani Albania sarkar ina soidanin July ni sompanga khan Tehran chuan Albania sarkar thil ti buai tumina beya Albania sarkar data le communication in biak na te an ru chuak nual ani amaro chu thil poilian tham a thleng man lo US Treasury Under Secretary Brian Nelson na soidanin Iranian attacker te hi muddy water tia khiat an nia kumsang ni le som pariata tang to khan ransomware malware chhuain ramdang thuruk ruk chhuak an tum thin ani nikum po khan Turkish sarkar an lo ti boi hrep to nge US chuan Iran thil ti hi adem tak zeta Iran chunga hremna lekko tumra na chuan lam tur zong US tan chuan hremna tur rem chang tak alo chuak ta ni Iran Ministry of Intelligence le an minister hian US thunei na huam chunga sumdon na engma anti theidon lova suman nei sa po chu sak freeze an ne tin Fela Financial Institution lian te na inzomna an nei theilo bokang Truman presidential election na chuk le don ni na langta tun hai khan NDTV chuan US President Donald Trump chu Trump National Golf Club Bedminster New Jersey interview nei puin kumsang ni le som ni le palia presidential election chungchang te India le Prime Minister Modi mu dan te Ukraine invasion chungchang angai dan te tlang takin Trump chuan a soi chuak ta a NDTV chuan September ni ria ta tang khan amal te na ti chuaka Trump thu soi lang sar deuh te atlang pui tarlan kanan tum don nia Donald Trump chuan kumsang ni le som ni le pali US presidential election a chu le ngei don nia ngai thei turin tong kamaneya ti hian soi mi zong deuh tho hian presidential election chu le turin min bei saya Republican le Democrats pola min la du tu an tam zo kani amaro chu thutluk na kasiam huna mithen khachuan lom viu lowang ati asoyom zia berchu Democrats ten president a chu le hi an hup hura thutluk na siam huna chuan lom lo fen omdon ati na ne na lang Trump chuan Republican Party chunga polls zonga ma roi zel thu asoi boka thutluk na siam thuai tur thu soyen chuwa thutluk na chuan mitam tak ati lom nge yarin thu soi bok kumsom sari le paruk mi Republican leader hian sang ni le som ni election a khan achak lovani ti ala pom hlei thei chuang lova ne na chang tuangin ala in ngai tlat thowani Mar-a-Lago Resort Florida muna drama in FBI tenan dapna White House atangin sarkar le khapoimo top secret document la chhuwa ka an puna chungchanga zo na te po changin drama chuan FBI ten engkim ruwa manan siama document an hu te kha an da chop vekani documents da chop manga min ti boyan tuma sarkar FBI hi ral thuam angin amang mayani hetiang ang thil hi American politics sa hian thil pa ngai
ani chhawmek ta apoi tak zetani Russia ramathil khleng te kan ria a Mueller report te keini lama po politics sa in beina manrua ani chhawve ta ni hi ati bok Republican Vice Presidential Candidate atan Ivanka Trump ading don nia soichu Trump chuan soichiangin afanu kum somlemi Ivanka chuan kum sangni le somni le pali presidential election chu don lo thu asoya Vice President atan kafanu Ivanka mo chutiang chu kalo langai tu ngai mi a hleinem asoi po kan la soi ringai lo hrim maro chu ngai tu na thatak chu ni kafanu hi chu ka Vice President ani ngai lovang kafanu ni lovin midang ani zokang ti na soi Prime Minister Narendra Modi nena anin lai chin na te po soi ka yin hun rei tak kanin kom mana in lai chin na thatak kan nei miro pui takania amo phurna arita na thataka thok thin me ni mi thatak nin ka ria ati Florida Governor Ron DeSantis chuan presidential election chu vetum nia soiri ka oma tramatan thil hlo thon omani em ti zona changin trama chuan Governor ani theina na thei to pa puitu khakania ka tan puina wanga chak khani mi thatak po ni amaro chu mi puidu dan polls kan en chuan ka sang fal hleya point somli ayat tamin ka sang ani ati President Biden le Trump hi ram melma ti in anin soi cheton ve vea hemi chungchang hi Trump chuan soin Ukraine invasion le tuna Taiwan ram buaina hi en ta ula thilom dan chu chiang mai alom American o hi ngai khak ani ngai talofa za kan hlo zo talo bok thil mana sang chak em maya tun ma chuan America hi energy a kanin to dela tuna ero ram dang kan dil to zo kan hi kum ni chung lekin America hi oi omlo khopin atla ni amani ati chung thilawang te chuan Biden a chu thalo itia kum sang ni le som ni le pali election a i ne thei iring em ni ti zo na te po chang zelin tuna hian polls rang ka sang bera ol sam takin kan nei ka ring election liam ta apo khan kan ne ni number te kha en ula ka chak chiang alom kum sang ni le som paruka ka vote mu aya tam makta do som pani tel te me vote ka mu bela sitting president changlai zinga vote mu tam ber record ka siamani Trump chuan atiani NDTV chuan engzat moi mu atile ngat maya Trump chuan kum sang ni le som paruk presidential election ayen vote makta do som pani ka mu bel tina chang ve ngat bok Twitter hian ilunga ti lengem ti zona te po Trump chuan truth hi athada izok kayatan truth hi athaberani ati truth social hi Twitter angani chi lova ka platform nei chun katani tuna hian mangtu makta duai nga ayatam makta duai rukdon an omveta a athang chakle an midu Trump a omawangin adu tuan pungzel donani ati bok ole ti hian kan du tok le phot mayanga kan channel min lo ngai thak sak thina wangin ngai thatu zong te in chunga kan lo me